Semeton yen sube musim hujan, adeng-adeng di jalane. Apang tusing cara kejadiane di Jalan Raya Gunung Sari, ada anak mecelempung ketukade. Pas di jembatane dangin Hotel Maya, Desa Pliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Kamis 18 Maret, sawetara jam 7 peteng. Anake ulung aja ke keluarga. Memene, panakne, lan dadongne. Memene Nikomang Ayu Ardani uli Banjar Terune Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, ane ngabe Montore. Panakne Putu Kepin Ramansa, ajak dadongne Niketut Rindit, ane Megandeng. Ajak ke telu ulung uli jembatane ulian montor ane bernomor polisi DK6488 KAD ane abane teken Nikomang Ayu Ardani oleng. Montore tusing ngidange ngendaliang ulian jalane belik suwut hujan. Ajak ke telu mecelempung lantas ke anyudang belabar. Kanit lantas Polres Gianyar Aibtu Iwayan karyawan ngorang, pas man laporan kejadiannya ento, pihakne ajak BPBD Gianyar langsung ngalih korban uli jam kutus sampai jam 12 peteng. Hasilnya Putu Kepin Ramansa ane umurne maresi tiban, tepukine dalam kondisi selamat. Nanging dadongne ane sube maumur 55 tiban, tepukine sube ngalain. Nah, Nikomang Ayu Ardani ane ngabe Montore dugasi ento konden tepukine. Tim gabungan uli Polri Balawista, BPBD Gianyar, lan Basarnas Bali enu ngali-ngalien.